se zahvalim svim našoj podršci donatorima koji su sa nama ovde gradili ovako jednu kuću za decu. Ovo su glavni donatori, Adora Living Solutions i 21st Century Zlatibor. Bravo. Bio nam je čest što smo mogli da pomognemo jedno sretnije dečanstvo za dečaci. Mi smo iz Makedonije, tako da izvinjavam se za moj srpski jezik pomalo. Bravo, hvala vam. Naš svetski sportaš Novak Đoković Nole, само вие не волите, него он е идол, наша гордост, полност во Македонија. Сите македонци навиват за наша Ноле, да знаете. Значи не е само ваши наше, да знаете. Svetska gordost. Светска гордост. Hvala najlepše.